Jesus. Ithi iBhayibheli uPaul ehamba noSilas bathetha amazwi ngamadoda kaThixo. Wadinga uPaulus. Namhlanje njengasilapha sidingiwe, siqasukile kule Eliada, sizodudula, sizokhupha izandla ngaphandle, sizokhupha abakhasi Kristu phandle, sizothi makungene ababizwe nguThixo. Ithi iBhayibheli uPaulus wathetha amazwi, wathi moya ndini, wawukhupha uPaulus, wathi ngegama likaYesu phuma. Ithi iBhayibheli baqaphuka ababezuza ngentombazana baqaphuka. Ngamanye amazwi amanye amaxesha awuzondwa, akuliwa nawe. Ingxaki yakho njengokule ndawo ohlala kuyo usisiphazamisi. Baqaphuka uba baphazamisa icebo labo, baphazamisa into yabo, baphazamisa. Hey, when you are dangerous, wena hayi ingxaki yakho zidelele. When you dangerous, kune operation ezenzeka emkhathini, kodwa kwistrato sakho zibanjwa nguwe because awuhambi wedwa. You are a carrier, you are a present carrier. Awuhambi wedwa, uhamba ngezulu. Ingathi abantu balapha bayikonzi ubuyesu uphelele, ubufumane Yesu, ufumane konke, awudingi into. Bangena uPaulus bengenantambo, bengenamoya, bengenamanzi, kodwa they were carrying the name Jesus. Babephethe igama likaYesu, babiza imimoya, bathi ngegama likaYesu phuma, yaphuma imimoya. Yaphuma kwavakala, kwabizwa khona amadoda ateaching kwerock, afundisa imperock. Ithi iBhayibheli babanje, sengiyasondela, babanje ayiveli bebanjiwe, ababanjwa kuphela bashaywa, bahlutshwa izingubo. Ngamanye amazwi ba-embarrassed phambi kwabantu, bahlaziswa phambi kwabantu, emveni koko bafakwe ejele. Kanti abayazi bafaka abantu abarongo, kanti abayazi bafaka abantu bofaka ejele aba. Ithi iBhayibheli babathatha emveni bebeshayile, babafaka ejele, kanti bafaka abantu abarongo. Ngizothi inhlazatshe, ngizothi basheshe bahleka, bafaka umuntu orongo kulo. Andiyazi mhlawumbe wakhonjiswa emsebenzini, bakukhohlisa, bakwenzela iyelele, kanti benzela umuntu orongo. Akumuntu owenzela izinto wena umuntu orongo. You are too dangerous ukuthi ungafaka entolongweni. Babafaka entolongweni bebashayile. Nizothi kuwe Yesu ngiyakuphelile, Yesu bethekile, izinto zikushayile, zashaya left and right, but nizothi kuwe it is not yet over until God says it is over. Akukapheli, babashaya bakanguthi babaphelile, babafaka ejele, bacinga bagqibile, kanti bafaka obani. Singobani thina esingafaka ejele? Singobani thina esingafaka kwi-situation? Not thina, bafaka ejele, kanti bafaka iSamaria, bafaka ukuphunyuka bemphethe, bafaka into ezingavaleleki, bafaka into ezidangerous. Izinto ekuthiwa kuzanywa ngapha ziphume ngapha, kuthi izanywa ngapha ziphume ngapha. Into ifohla njengamanzi amaninzi, asibambeke, asivaleleke. Yes, 2025 bengathi yasivalela. Yes, 2025 bengathi yasibheka, kodwa ngasengamemezela ngithi makatsho uSerayeli, oh kuYehova ebengakuthi, makatsho uSerayeli athi oh uNkulunkulu ebengakuthi. Ethi iBhayibheli uqhawile umgile besinjengababambisi
sasifile sasingathina abantu abalongo awumuntu obanjwa wena, not wena, not ifamily yakho. Namhlanje kude manikeninge azindalana zombili mkhulu ongakizi unamholo osezwini. Greater is he than the one that is in the world. Siphethe uThixo omkhulu ethi iBhayibhile ubavikela abantu bakhe njengentaba iJerusalema igqoke izintaba. Ithi iBhayibhile anajalo uThixo wethu usigqokile, sifihliwe, sivalelwe. Touch not the anointed one. Asibambeki, asivaleleki. Basheshe bangaba, basheshile. Not wena uzawungena ku-2026 bamangala abantu. Ungene njani? Uthi akuletha lonke andihambi bodwa, ndihamba nezulu. Athi uPawulos, if the Lord is on our side, kubani bezimos imengabuthi, kubani uJehova umengabuthi, kubani yawethu asihambi sodwa, sihamba nezulu. Kude manikeninge azindalana zombili mkhulu lo utheka kadala uJehova Sibawoth, Jehova Elohim, Jehova Rapha, Jehova Nikadesh, Jehova Purposeful, indoda efohlayo njengamanzi amaninzi awahambi wedwa, uhamba noSomandla. Sihamba noThixo, sihamba noSikwembu, sihamba noNkulunkulu, sihamba noZimo, asizodwanga. Sihamba noJehova, sihamba noJehova, sihamba noJehova, sihamba noJehova. Zinkulu nebhuti ziyangisinda, sihamba noJehova, sihamba noThixo wasezulwini. Asoze ubambeke, asoze uvaleleke. Ithi iBhayibhile bamvalela uPaul noSilas, kanti kuvalelwa amadoda aRoma. Alohlobo lokuvalelwa, asilohlobo thina lokuvalelwa. uGovernment wake wazama uRamaphosa ngo-2020 noGovernment wakhe wavala le-COVID, savalelwa. Bacinga kuhitiwe, bacinga siphelile, kanti kumanjobane. The more they oppress us is the more sikhula. Into yethu inamandla kasicinezelo, sicinezele uzambona uThixo wethu. Sivalele uzambona uThixo wethu. Akavalelwa, akabambeki. SinoThixo osezulwini, sinoJehova. Sihamba noThixo, sihamba noSomandla, sihamba noJehova, sihamba noSikwembu. Bathatha uPaul kwenye mashatana bahari, bafakwe empologweni. uPaul noSilas belimele, bevusikas, bathathwa belimele, bevusikas, belile inyembezi, bekhala. Kodwa uSathane wenza imistake, umntu wababophelela, wabaphola